wabarakatuh. Hari ini hari ke-11 puasa Ramadan 2024. Kita ngabuburitnya di Desa Karanglayu di Dusun Cihode. Ada bazar kuliner Ramadan Karang Taruna Desa Karanglayu. Sambil melihat kuda renggong. Ya, kita keliling dulu lah. Kita keliling dulu nih Ali Bazar. Bazar. Seberapa sakurilingna lang di dia seberapa sakurilingna di dia he. Sarua 10. Salagu kudu we deukeut salagu 10 di dia. Jadi sakumaha 10. Rik.
Ramai. Incuk ipeh ya, incuk Pak Ipeh mana Pak Ipeh. ah tapi sarua jeung lanceuk keureutan nanya jiga indung lah ieu mah geus jiga si Doni eta Doni.
tambah rame. Tuh. Tsunami itu.
Sampai di sini dulu melihat baca kulitnya Ramadan Karang Taruna orang lain. Jumat 22 Maret 2024, hari ke-11 puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa sahabat semua. Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih sama tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.